puniki aturang titang. Bener. Semua lengah. Kentung sih. Dan becekang niki sane lantangan sane dawuhan aturang anak lingsir. Kaden sing ulah dawung ulah lantangan luwung. Tole nak apa isine? Wawu nak mau tampe dah. Sasange titiang daging sesuratan. Nah, jane kene kelang jelas kencai. Sarwang bedek ngatur ning hidup. Coba anak len singirnya sir. Nang dumun. Kengken. Iya ninik ngerah mangno singit tangan anduk titiang kemanahan. Benar. Kewantan matur yang anak lingsir kola kang titiang. Untuk apa yang ben kola kan kengken? Kimut coba nah ikan abantang atur ketik. Diang keto. Ingat yang semalu orang Sugro kan? Nggih. Upamane biasan sing hidom melingkir di bataran Nggih. Sugro kita betul. Sugro. Gingsir teko. Mai sir sing kita. Gingsir teko. Moi sir. Inge di tiang tangkel. Inge di tiang tangkil. Ladeng bogi guys. Ampun mengadu kong ye kita betul. Ampun kong ye. Nah, ngudiangkan parakan sairing ngujang peden. Nah, ngudang parakan sesairing ngiring ngudang peden. Ne jago atur nidang wantah puniki. Sane jago aturan titiang wantah puniki. Nah, mundur duen. Bah. Si jelema lengah ne. Kan sami dua tang titiang pernikahan korewa. Jauh nak mekejang mundur duen ganti ne surat atur ning hidup. Walau patrona orang titiang. Nah, nggih. Jelema. Nggih. Awas teban len. Nggih. Jangan dasar tali. Nah, Jangan ku gue jang. mah. Nggih. Mensubo benah po jalan jak tomplok aja kan bahagia malah tali man tipis aji muruk mulat pas alung Beli pekel jani kan tiang oh. Beli semangan tiang orang ide pes kan beli ngaku sing lah. Jani adi bak ngepes. ini baru namanya cewek mata duitan. Ye. Nya naseng deman ken pes beli. Takonang anaknya malu beli lo. Man. Beli gingsir, dijauh beli man pipis liu. Apa ada beli ngalih gaya ngudiang beli gitu nah botnya aja ngamis pipis. Beli gingsir, beli ngale gaya ngudiang, liung lapis. Ngale gaya apa adi? Liung mampes. Kene unuknya lo mongkek jegek. Man kengken unuknya beli kengken. Beli anak ngalih gaya nangap upah lo. Nangap upah ngudiang. Upah ngaturang surat ini. Kenyen. Ngaturang teken idang begawan beli man upah selai tali. Kalau bayar itu maro molas tali ne bindasa tali nu angah. Ye, tadi nungkak kan itu. Bisa bahas orang-orang lo. Ye. Sing tadi nyen sing orang-orang kena le nang sir. Itu pernikahan dua gong gede. Yen kena len, dia nak orang aja. Oh, len kan lo? Benar, beli makan len kan dia. Kita kan sudah satu hati ya. Ya. Lo. Hah? Lo jangan ngatur orangnya. Ngatur orang suratan nih. Oh. Ye, sekali gae ya. Ben, diolas lo nih. Seng. Kene sana. Pipis 16 tali nih lo banyuang nih punya. 15 kali nih dia nyuang. Ah. Pedalam dia beli seman. Ah. Jengket. Aja ngampek kan. Kene nah. Ne surate lo ngaturun kene dedang begawan. Ah. Unduk pipis ane 15 tali bang lo. Dosan yang matur ken dua gong gede. Sing tadi matur. Sing tadi. Yen kene dana kelingsir sing masih. Kene gangsa. Sing cukup kita berdua. Oh, yang itu nah. Bisa lo matur? Kenaling sir. Sing man kene apa? Jeneng nih boy. Patuh blog nih boy aja blog cange. Ye. Kate nak yo ne dua. Lina anu sesat. Ini batna petik hang matur. Man kengken patine. Nawagang ratu dang begawan.
wenten pacang aturang titiang Sumatera sewalo patra guru sang amil sing subuh amil kan itu nang kawan titiang pamit cek yang alap pamit yang bawa mang bedek kang urusnya Mondo kan atau nah nenek lo nggak bawa dosa orang kang sar nyenyen sekali udah Kesiraden Bantirto Sanjiwani depi dewek noleh parilaksanane jeneng pada lulut hasih ne mulane abdi angiraga tuwa iyon subuh pianak pada presido kedek pekenyung dini swarga iraga tuwa ning udiang sing ado ngenah uleng semangan kayang iluh mongkek sing ado tangkil yang dijo kaden jo nenek Nona Sugro Ratu yang begawan puniki wenten aturang titiang Sumatera sewalo patro durusang amil ada surat ketiga kapenang bapo keto nih ini Ratu yang begawan titiang usah pamit neng nang mai malu neng kemudian titiang kandon mukotang karya malah ini pisang malah bos-bos malah titiang tanggal pergi weh lo titiang nang mai malu inge ne jeneng mang bapo surat konden tawang bapo yen apun sene neng ingin sapunika durusang wajian riyen Ratu yang begawan sapunapi dados si Ratu ijo risampune ngewajen soal patrone punika neng titiang tumudiang jeneng ngeraos kekene nak sing dadi jeneng nu cenek berak gigine nyen dan dados sing dadi nyen mang suratene neng para kanduene gingsir sane wau kowe titiang oh gingsir nggih nang jereten yo pang tangkil kapenang bapo mah neng beli gingsir halo subo beli go Subo lo sampun subo aturang untuk penyuan bener gede yo ye kadene pekan totona iwan titiang amun to mekelon jenenge ado di pesraman Lawegan. konen bisa jeneng sampun ngeraos, nang neng. ratu mengah piduka ring titiang santokan gargita manah titiang sampun katur ring tangan sewala patrone Sir titiang iya nalih juang pantes nggih jeneng patut mituture niluh mongke nggih tu jeneng urukang mesurat-suratan weh jadi beli orang tadi menyen orang kalian mulai beli marang ngemang tiang beli mula ngomang lo kemudian beli orang di menyen orang beli saya ngomang lo nah kemudian beli orang menyen orang yang mulai beli ngemang beli ngomang lo nah mau beli ngemang kemudian beli orang menyen orang saling nalen orang yang ngatang beli hang Sir ya kemudian jeneng merebat kau yaktiane nyen ngelasuratin seperti ini ini mangna jantan parinekane sane nuwenang sewalo patrone nenten jekios ide anak sangaji sakto oh jeneng sangaji sako mangna nenten palung ratu salit arsa ring titiang bener popo dolang titiang matur ring ajeng
Merkeken. Jangan anggap upah. Ye. Selai tali yang mupah. Ye. Tapi selai tali. Anaknya jinasa. Selai tali jeneng upayana ning. Orang ring Ngelantur atuh ngelantur ye. Simon taurida wawu molas tali. Baru molas tali. Male daso tali ngah do. Oh, ngah. Do. Yang ini boy. Kau cingkut campur. Wah. Sane molas tali. Ibon weh yang dijang. Penyuruhan lo mongkek mana ngatur ngeringangan ratu. Dijang lapi dan boleh nih. Molas tali mongkek. Ibon iwan ini dijang keng dan boleh nih. Boleh bobos. Sane daso tali jadi tunas dijang. Dumadak ijen ratu betaro. Ien sampun ijen male daso tali. Dumas yang dijang ratu pamor cisiu. Isiu kanti beli pamor. Dengan ada tukang labur ada yang begawan. Pangpat mising itu Ning. Ya. Jida rupiah dua nyanang kanti jisiu ceneng beli pamor. Inge jidaso. Nang ceneng tangkil ken Gustin cenenge pang. Mangno tangkil. Bener. Inge sampai yang lunas male daso tali. Nana kula utang nih. Nas. Pun. Kamal itu nalincir. Nas mali daso tali. Mali daso tali. Ini mah daso tali. Dijangkau semang ke pasar nasional. Ini ngangak jati nih. Cen parakan duene cen. Wewe siap ban boy. Cen parakan duene kocak kandur nganggo male daso. Mangga dijang sami-sami boleh. Yan kandos parakan duene dan boleh dan ke dalam ipun. Weh. Doralo. Weh. Jangan melengah. Lo mungkin bang molas. Nenot. Monas niko. Nak dijang ngaturang si walo patro aure dan akil ngisir. Surat lo bang. Inge. Orang ini boleh. Jangan melengah sedana geser. Kena sing mana? Udah bedong orang. Ulon bonot. Sekan kelawan guyu. Mundur ke sekannya. Do banak len. Tada duduk payu. Imongke pak kena sementing. Inot. Nang boy. Hei, mongkek otak batu ibu we. Kengken munyin tange. Monto sekan nih, lo mongkek jegek. Nih pipis molas tali, donya orang-orang kenyen-nyen. Tadi belek bungut matur kenindau. Kulok boy. Untung dia otak batu, beli otak beton. Cairan jo otak beli ben bedek kan. Apa karena dia orang gitu? Apa karena nih? Beli nih marah sebuah matur, magimah matur kenida nak keningsir. Pokojolan nih yang matur. Waning sana wawut yang kaniken ngaturang sewala patone puniki yang nanggap upah lagi selai tali. Molas tali puniko penyeruan rene mongkek sana sampun nyuang. Kanto nanggah hidup male daso, male bos-bos. Yen sampun ician yang daso niko, masa yang kita pamor isiu. Ingat ngomong gitu. Sikit tuh beliau. Sikit yang beli Hah? tahu. Man sikit beli lo beli. Iya tuh sape. Oh, sorry kena. Lo, ceng dalam lo beli. May na mga tus kan lo na. Ini molas tuh bang mga tus. Tak ikat uang. Neng. Subuh dingah ceneng parakan cenenge. Keselengagan bapo kapenang ceneng. Neng, nyen ngelah surat ini neng. Dah sampun napi tak kena malih. Eleng boy. Tinggi. Dong. Saya waktu kitiang sana madrebe. Selai tali ceneng mupang abo surat neng. Napi selai tali. Atau molas tali. Molas. Ipon nyumang mau molas. Kanto nangah itu malih daso dan bayar. Selai tali terus selai tali kan timbala po sing mana. Selai tali. Ibu man molas timbala dah selai. Neng. Nang tegarang berterang-terangan kapenang bapo ning.
Kengken kau yaktian kena jenenge nang raosang pang bapu nawang ning. Inggih. Pilih hajang titiang lungsur gang rena sinampura. Riantukan yukti sangkaning nyalit mana titiang mekawanan melalapan masrana sewala patra punika angan titiang jalaran tuaning kewiyaktianipun titiang tan sida rumah sepekat ring yati nah mangkin umpung ring ajeng kali wenten pikar seduwene kadiwawu cutet titiang ngelungsur tumusang paswecan singe begawan ring dewek titiang iya dilarasati tunas titiang mangde sida sareng nata alayu pacangan titiang somah saksat ingkup jangkep malih Jawa Dwipo kalih jamu warsa Dwipo sing kawan. Iya nak itu ning suksemo bapu kapinang jeneng. Ne mulo ane abdiang bapu ning. Iyan subuh mawiwilani pianak. Presido pada ngenyuang lengan masih kang bumi. Ne ane ajak bapu ning. Sake walok ini ning. Anak alaki rabi. Kedulurin ban lulut asih tresno kapi tresnahan ne pemekas aden jenenge lakar takonen bapo yan subonya cak juang ning kemudian ledang anu buko keto ayu babieu mana titiang sir ya nang tangkil kape nang pianang bapo ne pang Puniki darau kaire ngantuk para kane gansar. Sar to mulai Lebang. Rengas sih dong. Ding. Ne mapan ada pengidih belen ceneng kapinang bapo. Gumantene ceneng pang presido jangkop alaki rabi. Nah pemekas cening netakonen bapo jani menkengken ada mirip kena cenenge kapinang belen cenenge nang raosang kapinang bapo ni Apa tuh? Ben. Apa tuh? Bolon secara siap kalkun. kok nenek nah mendadak menkengken ning nang cedes tak raosang kapinang bapo Kuanten ri sampun titiang ngenang daging manang titiang sampunang aji dukonge kemudian bapo gedek kapinang pianak nang raosang ni sedang becek kepisan sapuniki sekadi atur titiang sane munggo iri kering sewala patrone yuktene titiang wanta nagengin pisan kayon ide nah ya dak itu suksemo bapo kapinang ceneng anak uleng malu mulo bapo makito lakar ngaplugang pianak itu nan ne Sar kungingkel cai kedek kengken neno Bocah nang saya bakalan ngaplok kan, yen kaplok enten boncol ya nge. sing je keto ning Aro jelema serok. bapo makito lakar ngatepang pianak keto ning Apa tuh? Yen ngatepang sing dempet ya. Ngadepang ke laki rabiang. Ngadepang apa cara ngadepang lain? ning sang aji sake dewa ne mapan ceneng subuh pada ngisinin kenah cenenge sedang melau ning
Ben mani ada dua ane malah. Ceneng ada di tengah halase. Koduluren bandulut asih. Gandarwo wiwahe lakar jalan ang bapon. Titiang gumanting ngelungsur asa pun apis patutipun duaning sampun meraga pratnyan senyit begawan kali utama suk semang titiang. Nah, dia pemakas ceneng sar sir Titiang. itu masih loh mungkek. Ne ceneng mau kejang pinake saksi. Nah, manusia saksi nih titiang. Ne pianak bapu subuh madan jangkep palak. Nah, wo sang dewa saksi, manusia saksi lan buto saksi, kelanturang inik ili kita nih undang-undang perkawinan pangmanut masih ane madan akte perkawinan. Neng, ngado ceneng lek-lek mainang liman sendiri neng. Sampun aku niki. Durang kangen dari anak lingsir, ampun ang kemut-kemut. Cengudian dem. Ida dang begawan dop-dop, igangsar kang wani man pleg. Dong, Mendoci masane jak cimongkek. Kita dua mesti ngiring rakane. Cang nyen cang. loh, Nyenya sing dinipuh ning bodi guang. dong dadi akti ceneng. Sungguh bapune sedot ceneng. Neng, Yang ne jalan pada metaki-taki jak mau kejang. Ne pemekas loh mungkek. Inggih titiang. Di pemerajan sing ado ye hanyar. Inggih. Ceneng patut ngale ye hanyar ketukade neng. Inggih sapunika Bang Hyang sane mangkin titiang pacang usul pamit saratoyo. Dew digangsar. Jak kiapa? Uap-uap saged sebes ledang. Tiang kepenikah ngalih ye hanyar. Nyep yen meklu saged yang teko. Ten berjalan diana. Nah, beli ten. Aduh. Dino. Pak saya jing tetep. Yo ngorin. Yang ngoren. Bingit sencang bengucinya nah. Bang sen yo. Beli nggak lo? Nana dadi. Kemburu beli. Inggih beli. Titiang langsung mau pamit angken daging raratoyo. ini nah kontan becek-becek ring maringe. Yakna ring raga ten kene untuk penangkan bayone. Aji, titiang langsung pamit. Cek-cek mau margi ngerakoyo. Jangan pun dan cicing ampun jejange. Iring ada lagu sampun nyatang puniki para kanduene. Iring. Terusan. Tapi mina benten malih. Kados kadi rasa wenten ne pacang baosang ning dia. Neng, sing saget nyen ben mani ada beraya pisagan ceneng lego tekin ukudan cenenge. Neloken ceneng mai. Ne patut ceneng yang mau kejang mau bersih-bersih Nah, selamane. moro risak, mangno bersih lingkungannya sami. Ini punika sampun nang sumeniya pengayang di tiang kiring untuk para kanduwe desa. Alantar ngayang Alantar, usut alantar. inggiang. Nah, jalan. Sama neng. Nah, Sar, sir. Lan dom gak ini gelah di Merajan. Ya, Saya mau bersih-bersih di jeruan. ring jeruan. Di gangsar bang di Jabal. Baik pun ring Jabal. jabal. Nah, Inge. Ring. Zaman kena nih rejek cang. Saja beli masih gitu dong. Lan pesramane sing masih tawang beli jak bergaya kan macam Kan pernah ya beli menjalan. bergaya. Kadenya lo nah peron. Nih apa peron cane? Apa peron cane? Petos ke tuangen pedih. Kuni bosnya perot gitu pas pidan lekadon hanya perot kini.
Yen dadi daging cang memang bagus cara Astria cang. Suwun namun do pede bagus terus Astria belum main. Lan. Tukang sampah aja lah mo, ada na jangka, no dewe. Jaki. Sampun nang tiang amah. Pada. Dia sing biasa hamah-hamah gelemo biasa. Jero sarang kali. Yang Yen yang sampun nika dados tiang metakin. dados. Pesraman wana kelengi kantun dosa kang. Dan Niki ragana sampun wenten ring jabuan pesraman. Niki sampun jabok, jaban pesraman. Niki wasaman keleng. wano kleng. Keling apa? Ada kone sekeng napi. Tiang. Nggih. Tiang uli Juma. Desa ne. Oh desa. Nggih. Tiang uli penepi sireng menang kembolan. Saking penempi siring medang kemulan, sangka nang wentene diriki ring jaban pesramane. Tiang lakar tangkil ring ida yang begawan. Men, Ada ane. Ada tiang orang beli. Orang. Inge ada di tiang orang beli. Orang. Inge ada di tiang Nggih. orang beli. Sing kekujian, sing juangan. Orang. Ada tiang madan men jantuk. Men jantung. Men jantuk. Nyang lu san jantuk. Tanya ndo. Oh, siang. Pandan hong. Luwung. Panjan puk. Pan hanuk. Nggih. Sar. Sebilang ngomong tene wani cang kita kedek. Ken. Musan orang mendek beli. Orang. Ingat jangan tuni semangan. Uno apa? Nepukan anak jenik Dijo. di warung. Ken. Duduk meme no belanja ke warung. Ken bet ne. Kita bemunyene badil. Oh nak cerita. Kat di warung. Man. Ngomong ya kan meme ne. Ken. Mai. Nak lim mai. Nak cerita kau Nak nak jenik cerita. kita. Jangan diuyak encah celana ngedek Anak, ayo. dah sering Nak orang jenik gitu. apa bisa ngomong Gitu. gitu. Oh. Badil munyene. Ben ngoyong meme ne bingung. Oh. Ben tudeng ah. Apa? Mai. Lak lim mai. Nak Apa ya? Kan kena nak cerita tu. Amat jelak hatin memene gimal lah pane. Gimal pane. Ngeleng tata. Lali me. Subo lantasan keto si duri opinah jangan ngoyo yang keto me. Munyi rago sing kresep ban kan meme. Tudeng kapar dagane misi kulak. Oh. Ngoren memene meli kulak. Ya kena ya kalau beli kulak. Oh, kulak beli me, itu badel munyi sing lali me. Nah. Padahal ayo orang pan gantung, panano. Nah, jangan mau raos. Nawagang tiang jero sarang kali. Man rago nenek kulit cara dongkang niki sira ada. Ya gangsar. Parakan. Meniko ne matan. Nyamo, Tuh, parakan. udang gede gitu matan ragone dia. Mata gede ketarang. Ya. Kene sana beli nah. Dia lakar tangkil rede yang begawan. Ampun tangkel boleh jebol sono di dong. Tak biasa ya mas. Biasa medal. Dah jangan jeruang. Ini di jabong oyong benjangan itu medal. Di dodang begawan kal medal benjangan. Biasa ya. Oh, beli. oyong jadi. Mapan seng tawan. Man? Ide yang begawan tuh nak jelembur. Oh, dah. Jangan mau semua patuh cara main jantung ya. Patuh. Jangan malu jangan. Makanya takon ngap sing medil medal. Tawan tuh. Sakengken kau beli ye. Dua nang naik sapot deh. Sapot dua nang. Nih. Pandang lengah. Antangan. Antangan sapot
kote tengah saja. Wah, bincang Oh, tulungin. Awe gisi jongkrak deh. Awe. Jongkrak deh bawa gisi main jaduk. Yang kanggil malu. Nah. Dawagang di tiang ratu yang begawan. Aduh, nak ngudiang main jaduk tuh. Aduh. Beli. Aduh, beli kengken beli ya. Kengken apa sakit? Adi sengketo, adi beli yang pangeredep ketu. Adi keni, adi beli yang adi. Seng ketu nabang batu Aduh. begawan. Barang malso. Ketu tuh kayang payuk ladi ini ke kaudang beli yang tiang beli na. Jangan malengah. Tuh sing berakat banyicin. Ratu yang begawan paling tiang uleng-uleng ngaleng-ngaleng ragoy pun. Itian ampun mirang ordi niki. Apa kang ngasani bane mirang sadap. Lo ngapa ya nih? Sajan-jana mirang Weh. ordi. Oh, Seng dadi orang gitu. sing. Weh, main jaduk. Apa nggak pernah nawang? Nah kengken nak seng dadi orang mirang tuh. Sing. Menengken pandas nih. Ningah kita naik. Weh. Ngohan. Coba benar mirangan. Ya bro kan nama Gajah matur, burung gajah. Nih. Nang urin jelema pangsing awang-awak gitu. Cai urin. Ye. Gajah. Timpo. Menipu. Oh, timpo. Aduh, Timbang ya bawa. Timpo.